no munshaho yanjye kandi Yesu ne sente nazitamu utakumanya nahizaruka mwentu mwikiriza gecere na Matayo ne tugambira kurenje mnonga ngwe mbugu yone kuremeririwe jimuhereze iyo cyo kurano jiroti nyowe kitindu kukibasa nkajitahi kimuhereze we namanye ko aracandorinje ahabo kubiyo cyo kurenko rushozi omishuge nakantu tukacemnonga nikiriza twakire wishemwo ubujuriza twiniro ubujuriza burunje mnonga ubujuriza no bukuru ahi yarabire nahantu habire hagumire mnonga konka ko yikirize Yesu akategeka amagaraje buzima narebe nseriyo ne yoruba nareba buri kimwe n'ikimworobera mweni wotezerize cyo rukurebora inko muka box kwense kunyigire ninkushaba ngo yikirize Yesu ategeke byawe hazotareba byayero wishemwe nakushemera Yesu nakira bari kunyakira ye barukwisha kamasimu bari kunyakira mnonga ninkushaba ngo turamusyeho nabwanyuma utugambira amazina abari kutureba murire mutamuka muhita simwe izina ni Eliakim Atumanya Capson Roya ningashiyo munyabiragyo nzara kwa kanyampumo nyavuko kajara kandi ndamutabano wa Reverend Canon Capson retired okuruga omuri kanyampumo nyavuko kajara muri Ntunga mu district mbwe nishimirwa munonga okwija programu yerizo yabana mnongo wishemwe iwo wazirwe Canon nintekateka ngo idini kaberyumka mwane tuyenda kumbanya ejeke yuwazarirwe mu sande nkeji bakaba babimusyango muzahamara mizoni nga bakaba batabifo bwenu enda kubanza no kusima bazire ukata kashiraho nyino mukazi nyine family nyino mukazi nabana tija kwikayoko konka tunatubanze tumanye ejeke yuwazarirwe mu keriyeri kumanya hanga ninga hati ekina azarirwemo kose tatanko ko nagamba no Reverend no mwahure kandi wa retiringe kandi namawe numburizi nawe akari umburizi w'enjiri nataje yumburizi w'enjiri buri okomanya ngo bursande oyine kubanoza aha kanisa ubano bishoborekera ubutari kubishoborekerwa oyine kubanoza kanisa mene cyane cyo ngisimera bazi kugira ngo tukakora uri kumanya ngo sande niyo kuzaha kanisa kuza kushaba kandi icyo cyatuyambara no mukushoma n'ubuwazo mushumira ya boarding obanomanya ngo oyine kuza aha kanisa ahizoba rya sande mwana wishomwe twazo mukushoma tukatandika ikibina cyo kubanza twagenda birije nkito nkeji umtijeri kaberumu uniform yiwo kabojujire tebe ko wanye bikaba birije abo kuba washanga ngo tata kabari Reverend mama ariyo mburizi timanze mbere ketari ko ati noreba ko kuzumuri yebyo mbushati nkabahereza no batene sente nyingi ziri yawo mbwe no kushoma kwitwa na kakirimba bazarahanga aho kwa ninyishkaho umurundo gumwe ndukuza ngani nyenda kushomera ntari ndukuza kuzantari kushoma sente zikaba zitaruho then tata ari Uganda Christian University mukono na wari kushoma ubuhereza mbwe narukongera ha mishomo ye ati namushanga bukose no mukama we n'umuhinji mbwe n'imirimo nakore yahaka yo kuyamusente ibyo kwingana ki mbwe n'orevo kugira ngo tunkashomera kitunga katwarayo ibyo kurya batwaraye ibitoke batwaraye ibihimba umwishomero tushomera hari ibyo mbone rango nemba bazarhanga so kutizira intare kandi atukuye ibitoke kanyampu ngo bitwara mbaro mutawuni hata utwine kurunda sente kasho banzo wateka nkahi ayishomero mbene izoba kikaje kitungo cyane mwene bakaba tugira ngo wakoraje max zora kwere nizo zo kuteka mu ishomero mene cya sente tachipora hangana za kora ki kuzironda hangana za kurondera school fees zo kushoma hati zo yo kumurika ka admission bajimpa sente chikatara kuziye ubireka bwahi atuma cyati mwete nyino sente atwongaza kurondeza shopping zo kugura kese bitabona cyo barkwena twanga school fees genda mwene muzo kureboha mushwa rya kushoma nawe konka kikabunda akateka hoki aza kuro kwarate uburiye kuyagamba nawe muze yikiriza tatereka yije nza kureba uburyo butoratiho mbwene uko muzire wene basi ngitemba ahihi ninkahi mukono university yabe nashomera kaho kose naho inika uko kubana bateka nakubona umushara tugwakizire ndebo kutwakubasa kutunga sente mbene aho bakabineho bineho chapo Uganda Christian University mukono
twahikaho ko sente tuzakarebukire twakishabira munonga twakishabira nyenda kuza kumurika hamba buriyo bironka bishatu kumurika kuzayishimira kushoma nitamu yo kubanza isente tori kuzireba izirarije mbwenu twashabarahanga kutwigurira umuhanda higutari kusitemera umuhanda higutari namuzeye sente yawe na expecting ari sente zitari kwija hati akaba ino homunywano we uyabire na shoma nawe barukurara umurumemwe mwenu na uriya kanateganya kupana sente kwa muntu mayi ebya sente nawe akari umuhereza sente zitakizera kanje nzo mucapo nshaba kutwagiye twashaba generally twagarika twagenda hati nyongarika yo nshaba njantarahanga nyugurura umuhanda nimbara nyine cyitengo cyo kuza kushomera ntari kandi maxos ukozire konka sente nibenda sente so kutwabire turiyaho nkanyincha kare umushija guya na kamnywano we amugamba taza bansindikire message nyo sente zura tumbene uje nkwerize sente umwana zo gukora ki kumurika umwana zo kumara mbwenu ije kabere mirako kushoma umungero nke umburyo nko sente zitaruko nka wagiro kwikiriza nangwa na mama nawe yaronda izo gura suitcase yagure bitabo ngutsa kuteranira mbara umwe cyangwa ngiye nza kuteranira mbara tarakumanya sente wazwine school fees noza kujubona hatuwe yarga kanyampumo yenda kuzarwa ntungamo yije mu rumbara nawe no kwikiriza nanye naza kuri nyine kwikiza nyitebekana se twena twajoro kwikiriza okwe kandi tureba yese cyo yacu tukora ikintu kirinyeba kandi cyo ndukusimira abazire narahanga kugira ngo tukikiriza narahanga naza kusitemera umuhanda higutari kandi yabasa gukora ubwo sina n'ibindi byo kushoma umuzire nkabahereza azayo amwende kuba kujyo kushaba kugira ngo ranga mwene beni wantemera umuhanda gambana na ba headmaster ninga bakubunaniza ubwa school fees ba basa tumwe tsoka bwine senta twamati no kuzaranga naza kora ki naza kututemera umuhanda kutwakwasa kubona ho ki sente mweje ukuntu niko nurugendo rw'icyo gushoma turi abana biki turi abana mushaje kunkaranga kateraho uburyo twena twabasa okushoma ahabo kwitsa na no kwikiriza Yesu ngo mujeni witu akwana yatabasa twaza umuzeni yatwaza ntare twasime mbabazi nitwenda kumanya ntare abana binje tumanyanga bariyo tari yo kwikiriza kona abikirize Yesu Kristo kuje namagara gabo ntureba ngo nibace iwe mukama akafutora nata kugira utahati nyowe reka ntireze Yesu ategeka amagara ganje hati enyuma hwaho ndi muntu yara high school ngikiriza Yesu ngo mujeno kuko somo umusiniya 1 naguma nitambura umukumanya rahanga ku nije nanda kurabanisubwa maho umusiniya 3 siniya 4 okujuna n'urugendo noba nogira uti ogire cyakutegenteje so ko kar hanga ngire mbabaze ngarakankahi ngaraka umbuteka kunagira ntari kujunwa kuri yo akariyo chapo inamani au kwa throughout my elifu yona kosekeri gumukrasi zo mu chapo za umuntu kutambara n'abantu abajunuru bwendo nkishwa no gamba apo kwamba banyarahanga bariyo n'abatari kufaha byarahanga tingira ngo tubare kumumanya n'abantu bamanye ko shanga takubifa byarahanga mbeni insimarahanga ahabwa relationship inatunje narahanga kandi unabendi ntari mu elef kikanyamba munonga kureba ngo nagumo mbuteka namanya okuzantare icyo kwanza kuze kushoma na no kusiya maxi zikazirimba bazarahanga mbene uko nahikayo na manya tati ebe bintungire byo na no kuzantare nyine kubukumira mu ruhanga uko aranga n'apikize okuzantare kushoma kwa kikakiri cyetengo cyanje mbene wahikayo rebwa ngo waguma kahi umumbabazi sono kuko kuzantare nkashoma mbene consistent kugira ngo gumano shera arahanga uri kumushaba uko satko kubarugire ngo mwishomere kuba rye hasona neri waza mu cyaringize nzibazo ryo ana no kuko bano manye imbere yo kutambura ngo ko kubano manye ebyawe ngo kumanye ngo bikorwa arahanga indinde rahanga kabikora school fees yagumanerebwa tumanya ngo hato yine kushaba tebekanisa mbene rahanga yagumana atigura umuhanda nashomantare naheza ahabwe mbabazi zarahanga kandi mbene naherezo obwire fellowship okuzoma fellowship okuguma nabandi cyanyamba okushoma nkaheza level ntarabana sibwemo ahabwo kwikiriza Yesu nko mujino wanje
mbwenu obwiro buno nabazire ntare namara ndi mu mbabazi zarahanga kandi yambasa okushoma kaheza kandi kabasa kuruga ntare mukama naye bara wakugirire je twashomba twaheza twatunga ryaramaka abana hati kunarigire ubwo tunarigire ntare naza mukono Uganda Christian University mukono wakana bukutwahereze senior 6 nagumanisha barahanga munonga torahanga nyamba yenda kutunga points at least 20 no garahiko nshaba ntaranga nyamba ko nkanyenda kushomaro so ranga yagire mbabazi irakuko namushabire nizo points ndatunja kutoka points 7 izina mushabire ndukwicereza ndukumantumbwe ranga ni woherezo bwenge ni wohereza kini uyamba abantu nakutobetuza umukukora exam ngumanisha barahanga munonga umuchapoza yoshaba uko kosi nawo niyo no banokora ranga kugira ngo ibyo ryo nokora bihereze ki umugisha bitari kugira ngo waza kuzaho noza kushaba nizo bari nishaza exam tubakora mbwe hati kunagire university ranko yangere mbabazi naza kuza university ndezirebuka nazo tuzuri kurebuka konko mu vacation aho twakoresa mani mingi tukwetebekaniza university kandi manti nza kutunga basari university ya tabasa kutunga basari ngaranga yangere mbabazi nawe nashoma konko nabinshomaho twanshuburo mu twatuye no mwana umukozo mu makaga abantu ogora yo mwana gutwara cyo mu bika school fees nabasa kushoma university ntyo kugihezo mu mbera nkezo zo kubano umanya sende tuzuruho ine kutebekana kana no kushabarahanga kakwerezo ubwenge kugira ngo ranga yabasa kuterezo ubwenge twashoma university nayo nakiza nahereze kushoma university ngumesha baranga nyendo mu rumo kana umurimo gune ni nyerato gukagu yo mwaka gwe 2022 aho kwa senior 1 kajiza mu 2022 senior 2023 ndukumara senior 4 then 2025 mara senior 6 kubina mukaga natandika university so kebe ne 2020 ndio ni mara university ati umurimo gwaza kuruga shabarahanga nyendo umurimo nangwa ati umurimo kunda atandikireho binitanya kamere no munugara nisha barahanga ranga yangere mbabazi babanu baza kurikurutinga abantu bokuzum police tonashebye ni bitandikira kahino hwaraga university wambaza kurikurutinga nyonya prayinga nkabandi biteka yo konkanjero kwikiriza ntarahanga bani wandabyo mwene hanga kurire byembabazi ntarabire kugira ngo umanya waza kutugisuruzo kusente waza kutoza kure no cyatarahanga ishishintu ni wakindetera ngacubisho bumahure nabiteka muri no kwikiriza ranga yambasa no kwikiriza narabamka namwe kanye ndabanyona ngora cyo police unoza kugitandikira nkayi ngwashe berekana bandi benda abantu nibenda ki ranga yambasa nateka impapura nango bakandi ine interest mu lawyers then so nabasa kuraba munazo police na training ati ejo step yaho ati nazayo nakutwarage twatandika gukora kibyo twagambira ko ujunwa n'urugendo hataho mu police no kurugayo ko setting neta rukushana na wabori nkabutosha ati umwe n'ubwire bwo kuhereza ranga bwabo cyo ngaguma nimanya ranga ngibyo twagire muko kuba wakuri zirindwa kutwara umukanisa kumenya gusana ni kuzo mukanisa torukwebwa igimbe boneye guma mu mwene kibiso ryasa no ko rubizo tamanya sandishikane kuzumuka sandika kantaza mukanisa na kunatandikire gukora namara ku training ya police ngumanyishuka sande ni kubano zankai nozo mukanisa hati cyanyamba okugaraka busya umukusherera hanga nije nangwa nabona usukuri byo mwinashime kugira ngo njya ngusherera ubukama bwa rahanga bazo sherera ubukama bwa rahanga no kushyerera kwe dene bindi byona nibiza kujya kora kimiza kujya kwigita so mbwe hati na yemerera hari yecu ikigambo nakimera njya ntarahanga bani wambasa naza kwehayo ukusherera ubukama bwawe no kushyerera kwawe ibindi birasigara byona babeni babasa kubinkora kandi indi ndirahanga yabinkora yaguma challenges zibazo zo kubugana konka ko kubano nukizo turahangeki no bari kucimbasa rahangeki no barakinabiho nikiyamba ati amidiste aho hagati kutunga family nagumanisha barahanga munonga kuko sino mano rabo mbintu byingi rahanga yija yangeje mbabazi natunga amaka natunga umukazi bakweta Christine Businge kandi rahanga ati na n'ibicuncu by'abana hato muri uru rugendo ruwona
nija natungaho ikigambo kiryo muri Daniel ishuri ishatu mushoro kuruga kwa 16 kufika 18 ahi Nabukadineza yabiri ayina mana hari abantu yabe nayenda ngo bagumene bamarami yandi bakora ki agoba kwita ba Mishaki Abednego no bashatu hati bo bakaba batarukwenda kora ki bakamenda gumana baramya rahanga wabo hati zo nicyane zinjije ku meetinga aho mu life natandika byinjo nazo musi atabanya hati aba bantu bakandi besigara hanga munonga kugira ngo we baja ngo aho ine kubanura myara hango ubu ninga shine kubana ukureki konka bayanga the extent baja ngo rahanga wanje no bako batachikuzire akaremwa nyoti ndukuza gukora ki turukuza kwikiriza ninkiza ngo rahanga wanje naza kunyamba kunyumbirisha akana bakambe nakubana gomuru kugira ngo babakome barundane babanagomuru baba tabase kwikiza ruhango ryo barahanga abandi no kwinamera bibumbe bye bajya ngo ruhanga wo yitunaza kutuyiho muri yebyo konka no bako batabyihire atatuyihire mu turuza kwikiza kora ki koramya barahanga mbona hati kuna shumereshe cweka cyangera kumpa mani kugira ngo umuntu urugendo rutukuba turabamo nkabishe mukabarokwe ine bingi ebituru kubugana ine bintu bingi bende tukuba tubugana kurugero ingene twatamba komanya ati rahanga ugo kuba na yesigire akanyamba abe no yanyankahi abe no yabimbasa kandi tujuru kugira ngo yatabase cikumaza ngo ozo kuhuguka ozaharubaju obasi kuzaharubaju so rahanga izere nankora ibintu bingi byo kutangaza kandi ibindi kumusimira kurugirira urugendo rundi giremu kurwo mukushoma kwanje manyati na hate hin manyati ebyona nyoti mani ganje tubwenje bwanje konka nemba bazarahanga reba ngutine cyango yonko muntu ecyuwa kubenoye basa ninge cyuwa kubire no kora ari ngo bastaka ngo muntu oba no tambara ko mumbezo kubana utamara ngo hanga iki nakushabya kindabyeho mbona reba guri yonko musozi gona guriyaho gitano gurinza gutemba ningo basa kwako kubiri no kwikizo kamanyatera hanga iki naza kuchuka kandi reba rahanga indeed yachukora ina microsecond hatomanya ngwe zona nimba bazarahanga mukama witasimwe kandi turiyontuza umukuhumurira abana nyicakarene bagenda abinje bagenzire these days mwenu kiwe owabire ni wari mu rugendo rwo kushanga umukushoma bigomere message yo kuhereza imyeto na mnongeri yo secondary ni message bo bari munonga adiro kubanza message yindi kuhereza imyeto abana barukushoma kugira ngo babe cyo kureberaho kirungi umikore yabo cyo kwanza kutina abaziyi abajangu tina shona nyoko ubone ku marebero byinjo munsi mwe kugira ngo abana bahereze ikitinisa abazire abana barukushoma kandi wazo mu ishomero bitekaho umutuma mbo mwana w'umutuma abo kuba nimuza kwa byo mukasindikine ko kushoma kwa kugere cyakubaho kikubaho iyo nko muntu waza umuza strikers tukuro mu kufisa umutuma iyo nko muntu life yawe niyerugarike nyuma abandi bo bagendo misho mwendo bo mwana babana b'umutuma aho mu rugendo rwanyu rwo kushoma kwa ko kuruga muje ago namashimerwa umuzire nashemerwa umwana we yaragamu akaba umuntu w'umugasho abazire nibehaye kuturondera school fees mbene zitwazo mu mashemero twehe nangona na haryaba bakoresha imikono yabo kugira ngo niyo bintu bintu mbere mukora ko bitekaho umutumba kamanya ati kankore iki ikindi ni inkora rahanga naza kucereza ki rahanga naza kucereza umugisha umurimo go no go kubana ukora rahanga naguhereza umugisha dena habaziye no kubashaba kugira ngo bagume nkicu wabagambe kugira ngo abana kubashabira umugisha abana okubahereza ubwire mukagumana mbahabura ajango mtata na maono bakushara kugira ngo umwana naguma ari umwana noguma numuhabura naguma ari umwana mwene kugira ngo abana mutabaraha mugume numbahabura bajango akatochin okini kakakiri kabisi kakakiri kato mwene abana mugume numbahabura nubwo kuba yakuza naguma ari umwana wawe iyo muzire umwana mhereza ubwire kureba ngo umwana yaragamu eco mugasho umbwire bwo misho yebere mnonga ni kushabangora msiyeho mchara wawe nabato mukama babahire biconje byanyu nabonye matwendere ya webere mnonga nza kutwara umushogu ukora musya mukazi wanje Christine Businje atumanya nabana banje mwena nimbara musya kandi mbakunda na witwa umushano gugumwe na no kusima tatazara na mazara zana barga yimbarira
omuritini mwe nimbaramusya kandi mbasima byona abazire banje my siblings abana bundu kuzarwa nabo mwena n'abanyani banje mwena nimbaramusya kandi mbendeze birungi byonka tata na mama ni mwe bari kutorera mwe bari gumana mutabura haza tubunkana na community yona no manya ngito muka tukashoma aha community bagumana abantu bakutera imkwati ngubuza na initiative za kugambira ko nagire Kenya School of Law kushoma kongeraho tuatere mukono mu communities abantu batu supporting abantu bakwatira mwe nimbasima as community abantu bona ko batwatira abantu bankwatira mu kushoma mwena nimbasima kandi nimbebaza mwe bare munonga kandi abarukutureba nimbendeze birungi byonka kandi mbakunda mwe bare munonga mukama abahereza umugisha nasigara Eliakim atumanya Capson ninzarwa kanyampumu nyavuko kajara kandi iyo mwana w'umuhereza nguko nanagambe kandi nye cha person w'abana babahereza aba South Ankole Diocese nimwe abana babahereza mu beco kureberaho cyurungi bakabajya ngo abana babahereza ngo nubo barakora kubiko ngate abana babahereza bakarigamba bikintu cyo mugasho na hati nibengera kuba abantu bamani mwene uri umwana w'umuherezo ryokwe ba icyo kureberaho cyurungi umba kuristayo na nahabazire bawo niwe nikusima bo bari munonga okutu hostinga na management ya TV West ugumandeta program rungi zo kwereza bujuruzo no kugarama abantu amasuko bo bari munonga mukama akwereza umugisha amina yabara watambura nitwe omutreka cy'ubujurizi program ikirindi yamusima takando cyene Claire kandi Eliakim niwe anatwereza ubujurizi bweye shuare ukujurizi na lya mukama wa Yesu Kristo n'ikikuru na mnonga yahereza ubutumwa aha bato imwe abariyo nabagaruka amashomero n'abagarikireyo Oriental School, Orimbara High School, St. Joseph C. To mention but a few, amashomero menji wano manyango muto uriyo mwishomero ya secondary nangwana ni mwaba primary. Making sure ngo mwatora umuhanda nyise gumutaruija kumutaruija kwebwa ahabo kuba n'ikikuru mnonga waba no manyarhanga na wori yo mukitabo no shoma na waza gukora ikigezo no uti Yesu ija tushikore hamwe ahabo kuba nyuguti nduko basa kandi I am telling you wamweta natekwa kwasa mukachandika hamwe ekiwano za kuyamma 20 wayita Yesu yihamma 50 something like that mureke tumanyarhanga abana batonjo kikuru twamanyarhanga ebitu byona nabizafuterera program ekirindi yamusima ntanchiriza tumireho nitugara